Malaking press media kung kehan nang to alam na ano non hedjong election commission of India in parliamentary the assembly constituencies ko so deliberation na ko sa draft proposal pa kasi yung SC party stop military election cepat lang so kasi nang press kalau non itu kan SC presiden dapat tekanan dan Sanjoy Kilido GS dan po Biteron do Central Committee member Central Committee akan Nelita Dolo Daniel Teron dari Public Security Secretary masih draft proposal bang sarkar yang berpakaian masih kacau betul-betul penangan sendiri itu kacau masih election commission itu isi apa sana 11 Julai Afran anda pakai saya sama pada pilihan cici dia pak itu sendiri itu SC dan maka partai hedong ini election commission of India through Deputy Commissioner of Karbiano, isi yang memorandum dengan kepajian itu. So memorandum dari Lipo, antar kayak mungkin SK Presiden yang membentuk yang ini cuma perspektif dan Lipo. To the Secretary, Election Commission of India, Nirvachan Sadan Astoparo, New Delhi, through the Deputy Commissioner Karbiano Lipo, dated 26/6/2003, subject regarding draft proposals for the delimitation of parliament and assembly constituencies in the state of Assam, published on 28 June 2023. 20 years. Kita ucap cil. 20 years. Sir, the attention of the Autonomous State Demand Committee is drawn to the draft proposal published by the Election Commission of India as mentioned in the subject cited above. We, the Autonomous State Demand Committee, express our thankfulness to you for giving us the opportunity to give suggestions and opinion on the draft proposals published by you. Sir, we, the Autonomous State Demand Committee, as a registered regional party of the Election Commission of India is not satisfied and express a strong discontentment with the draft proposals as published. And further, we reiterated our stand as per the memorandum we have submitted to your office on 10 April 2023 through the Deputy Commissioner of Karbian Long Difu. Copy of the memorandum is enclosed here which is self-explanatory. In our earlier memorandum, we have suggested to create 2 more parliamentary conferences in addition to the existing 1 seat. That also as the reservation for scheduled tribes for the 3 hill districts of Assam, namely Karbi Anglong, West Karbi Anglong, and Dimasa, formerly North Bacha Hills. While in the delimitation for assembly conferences, we have suggested that existing 5 seats for the 3 hill districts be increased to as many as 13 new assembly constituencies to give a fair representation in the Assam Assembly to the people of the hill districts who had been poorly represented in the aftermath of Assam reorganization within bracket Meghalaya in 1969 and also Northeast reorganization undertaken in 1971. It is imperative to mention that most of the assembly conferences in states like Sikkim, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, and Arunachal Pradesh were created with above 5,000 voters or less than that. Therefore, there is a strong justification that the existing assembly conferences in the hill districts with over 1 lakh voters be created into several conferences to
to give fair representation. Kandapan Negara, Presiden ASTC, Sanjoy Kiri, Assistant General Secretary, Ruby Teron, Executive Member ASTC, Daniel Teron, Public Secretary ASTC. Lahat. Welcome to Bidangkang April itu tadi siang malam dan Edison Commission of India already memorandum yaitu kasih soal pidana tak itu memang ini memorandum pidana itu and close pun. Lalu welcome aja banding Pak Presiden. Kampanye India government in pen kedapatan 2001 kan polisi saya take the passport lalu ke India law state itu namanya MP la pen MLA sih tu maka di invitation hot in Fuji orang so lang saya lalu 2003 kan polisi Gawang mungkin dan asam lah mungkin NRC ini lah yang dicap waktu itu mungkin Kasi NRC जो जितनी के बंके ला सब प्रोसेस तांतिती के बंके ढाक बंके constituency delimitation bang penalty तब बंके NRC ता जुझेला NRC ता जुझेला final ला mana ता ता कॉपी को तुम चेंगल बा बंके itu निकलने ला बंके kena dua som dulu ते वो हित में बंके chief election commission in pen langsung district embo and pen masih dak setame अपने और पॉलिटिकल पार्टी तमें इम्पोर्टेंट की माइट से एक दो रसों पे लोग इन्हें कुंडली सौंदर्य के मेमोरेंडम 10 अप्रैल 2020 का अन्य नीति मंगो आज रिलेट पेन आपके को और पॉलिटिकल पार्टी ना हम सुना ना इन्हें तनाजा का पंके अर्धयांगलों के प्लान दोनों पॉलिटिकल कांग्रेस पुलिस बीजेपी पुनः एलएस पुलिस काफी पॉलिटिकल पार्टी इवेंट बीजेपी का मैं रखता हूँ Lama sendiri itu kita memorandum harus apresiasi kerja aktif bangga, cingwai bangga, apresiasi bangga. Tapi ini itu malah itu memorandum macam itu, acknowledgement nanti lo, itu memorandum macam ini itu macam ini, election commission of India, chief election commission of India, paling apa paling. Tapi juga macam ini ada nama lo bangga, mana pijong bangga non draft, perkelang dulu, rasa draft apa yang dulu tanda Muli tu ki observer 126 MLA seat tu. Laki pepa be. Mungkin tak pakai bodoh lah bangke. Mami yang ke pakai cila bangke pedo pong lah. Sebab all asam long na political party itu. Even individual politician itu rasa reaction dulu. Rasa reaction dulu. Jadi ini tu mahi penitame lah bangke. All asam long itu damai. Dah kapan? Case is genuine but wrong answer. Ab case bang itu kelam ni. Tapi 125 MLS we have, including Dima Hassan. MP project 545 or 43, 45. That was only one MP we have. Abi mati, Rajya Sabha ka review. Rajya Sabha ka kata India government ng ilit kum hills area ararat kum asom tina mo hitame rasa aspiration mo kita reflected. That Assam mo hitame reflected. All Assam no hitame na bagi individual interest, political interest, mami ab mesti ke inggo dulu aja tuh pedo nanti langsung tuh ini tuh lah kali. Itu mau kayak sekol karpeng mau ngapain di masau Arab interest. Mami individual interest dah lam. Karpeng kayak interest karpeng lo ada interest, so pas ini pakai kita utang hitame, ini tuh main plan supaya sini lo. Bapak aku macam cuma rasa draft yang utang tuh aku pas ini cuma ke no 2026 utang aku final kali lah. Alam kailan dari bisnis apa? Ini kan torak torak dia kena itu ada satu komisioner makin tinggi. Hendak sepekanji sih. Kececak tu, dah belum tu, betul tu. Kalau soal tengok berutan tu ni tu ni hebat sekali. Tapi hitamnya itu kehangat tengok lain. Kalau soal posisi itu biar masih satisfied. Soal award itu use lah. Lasi ni itu kehangat kerana reiterated lo hangat tengok ni ngomong ke. Ningarong ko buta bupe, ningarong re buta bupe se play kita lo. Link kita lah sebagai papai mungkin lah bangke ini tu maintain lah bangke tentang kompetisi hijau sih dapat sejauh sih top to reorganize lah bag delimitation lah kami sih penduli berhadap orang nilai tu kehangat yang bangke ini dalam perspektif sih bangke ini tu mon election commission of Handor so disiapkan ini kita ini
lapen Julai cukup tak putar untuk bantu sih, belum. Ini bangga. Masih ada yang mungkin tak mungkin. Lapen kesemen pengenal tu confuse pada dia apa? Confuse pada dia apa bangga? Ini tu kata kau kehang bangga. MP pen MLA celo. Kata kau 21 seat. 18 bangga, bangga MLA seat. 18 bangga West Karyanglong 1+3. West Karyanglong 1+3. Kamane? Isi bangga tu loh ketong obat ni. Hulu. Lapen dipu Karyanglong namanya Karyanglong district dipu namanya 1+3. Gua mesti. Hulu nata. Lapen Hauragat LA bangga 1+2. 3. Ini pe kampung ni. Isi dulu. Lapen Bukajala bangga 1+2 dulu. Isi bangga partai gulang kalau penjini pe kampung ni. Penjini isi. Lapen Dimahasu bangga terjadi lagi 1+3. Kasi 1+3 mo talaga 4. Kasi 4 kan katu ko 4 West Karyanglong 4 atu aban kan lagi 4 lapan Karyanglong mangge dipu 4 Hauragat LA 4 Bukajang LA 3 Hauragat LA mangge 3 Bukajang LA 3 lapan Dimahasaw LA mangge 4. Kasi katu ko lang 18 seat lapan aban ke polo cricket home lapan ke ikam ni lagi kimi Lapen MPSC itu bangkit Karyanglong district, makan aku West Karyanglong district makan di Mahasu, sisi district kan belum, orang yang pen 1+2 lah, orang yang mungkin dulu setelah aku ini bekam ini, kalau MPSC pada kami, betul, jangan sebenarnya bang. Justification bang, dah kelihatan. Justification bang, la memorandum tang onel tu lang lo, betul tak detail dulu. Bah, apa memorandum lang dulu. Tapi nona kimi lang onel tu isi additional kita untuk lah bang ke, nona Sikkim, Mizoram, Meghalaya, Nagaland, apa Arunachal Pradesh lo ke, ongdung konsensus ke, suri fokus dalam tu memorandum lo ko, sebab ya konsensus tu non Nagaland lo. Nagaland lo mu agak 3,000 kilo. Kalau tu ada Karyanglong akan sebab ke MLA assignment lakh apa fungsi almost 2 lakhs. Padahal itu kalau tu yang sebesar sebab. Lain lah konsensus. Jadi tu jangan memang ke akimi di thombe. Padahal saya ko state bank Sikkim bank bapa ko tu long ke ba akimi asit tak dia sebab cukup. Lalu kalau tu duly representative lapan Karyanglong apa view sebab ke kacang picing bayi betul, buat schedule dulu. Nanti kita akan pakai dah total assembly seat ke 176 ber, MLA 106 tu. Karyanglong lapan insurance district ini betul kita boleh. Lalu border dalam macam bayi ta 244A dalam macam bayi ta minority. Anak ada tiga voting. Ini orang mana Asia dalam mana? Nasi pakai 69 dan 71 kita sama dalamnya. Artikel 371D. Lah, Inglong MLA teman isi komiti selapo, komiti isi komiti tentang son itu. Kalau kita dibanding dari tim konstitusi no. Oke, bahaya problem ini itu. Nona bangke, nanti itu bangke nona bangke, warna nanti nang koi nang ku. Tapi ini itu macam ni kan, plan list kalau nak koi koi jadi potong tangkir ini dia live itu, macam Masalah kita koi koi jadi. Laki menege, rata tu pakai ham. Program berjalan dulu. Ya siapa? Ini kelambat. अच्छा सर टंग थे इले तुम के ला अंगहोई के बाजी फांता इले तुम लोग आरोंडो माटे वोटर्स दो पी पसी ला नॉन ला सो हुड बांगते ला इसी वेट असिप नंग पिचर ला सो पथांग नि Lalu government polisi tu government ni siap. Sebab opini ini lah bagai. Cocok politik lah ni je. Politik lah kan ini tu ini je. Lalu kita ni tu kita mahu beri jumlah lo. Nasi dah kawan kan notice awal mana pun tu muat. Lalu kita ni lah bagai. Population lah basis bangkai sudah kek baca ni. On population basis bangkai. Lalu kita tu bagai deprive ko, discriminate ko. So discrimination dalam berita hidung sih. Ini tu kita hang pengen sih. Nah bibit tu kan tu. ला नॉन के बांग जे निकन ला एमपी इलेक्शन नाते बफेट पसी ला बीजेपी या पार्टी तुम अली गचु एनजी फन वसार ला एमएलए अंगहोई इसी नंगी पिके करबनो
lasso bangke kunci ni dalam bangke no doubt dalam itu besok ada CCP lah ya polisi ini kasih mungkin kosuk singgol kansi kemudian komisi yang diambil itu kosuk singgol kansi kemudian komisi yang dior jatuh dua minggu lah ya bangke telah ada itu dalam itu bisa sudah bangke orang bangke kemudian orang bangke kesemet anggun nanti orang bola apa tuhan tulis bangke putar pekam tuh pun dah bisa bangke diskon depend on the population basis करते हैं लगे मिजोरम पूरे नागालैंड पूरे कपड़े स्केल लो ऑप्शन से जैसे मारना सुरी बोवेल मिटा मतलब पंके लाइव उठा के तने मेरे से पंके इंचोको lalu pertama itu langsung ada Indian demokrasi ada yang pula itu counting game lah ini counting game mati maksud asal counting game lah orang asal politis lah asal demokrasi lah mungkin ini lah demokrasi lah mungkin itu orang asal right apa yang ini dikatakan maka ini tuh mana mau kata lihat ni maju politically minority mana sama dengan politik ini tuh ini bang out of 126 itu bang pivot kan di long ya itu tuh 5 Mas kata ini cuma decision making tu not asam. Tidak boleh disukar di long kaki guna dan sama. Dua puluh puluh ke tu apa itu mah something kalau tentang demokrasi isu semua satu. Kata this the happenings rara tentang itu senang parlimen untuk masuk ke ini masih kata ini. Jadi paling manusia orang panggil nama bukan ada accounting exception ini loh something here tidak. Ini adalah demokrasi. Kasih langsung kan saya itu karena mengarah atau pemilik itu masih tonggi politik apa demokratik ini sih politik apa jas pada konstitusi masih politik masih itu ada mana pakai nombor itu partai ini kan namanya jadi itu jadi masalah. Nah, mana? Mana? Mana kau ya?